Times of Mizoram kan lo le ta Manipur Assembly Session nei anita ruaman lok angin voin August ni som ni pakwa chundar som pakhat khan Manipur Legislative Assembly one day session chu nei anita beise angin thil akal tuang lo kan tidon nge brain sarkar du ang takin akal jok tipo soyahar viau mai chundar som pakhata session hi tan ni in Maini thum Manipur boina nunna chante sunna hun minute ni man ani MLL hui nunna chan mi parukte sunna man ani bok hemizo hian Chief Minister N Biren Singh Chuan House address Manipur mi puite in lungrual takle in ngai taka anum ho thainan chi nam rong tongle sa kho in thliarna omlova malak hozel house chuan RMT Manipur State tan muanna apoimo bera Manipur Legislative Assembly chuan remna tluan tlingom thainan ramdan pui hnuaya in biakna kalpuin remna tluan tlingom ma chu malaro se ti in resolution an thlak bokani soiho tur poimo tam takara August ni som hi pathuma tha Chandrayaan 3 lotling taka atum chu fakna thu soini in Manipur khwale tui Indian Space Research Organization ISRO scientist N Raghu Singh lompuina hlan anibok hemin hu hian Congress MLA te chu an outran ngala in nui sona bansan ro democracy hum himangai ti in an thut munatangin an awa assembly session chu ninga tal nei turin an phut bokani speaker TH Satya Bata Singh Chuan opposition member te chu thu turin angena ma se an zom du lo wangin minute som thum chung session ati to pani darkar chan vanua session chunjom le ni in Congress MLA te chuan until footbok anaw puile speaker chuan opposition member 10 bengcheng an siam renga wangin session kalpui thei ani lo ti in rorel na chu tiam chin om lovin ati top hlenta ani ti chuan session nei hun chung hi minute som vel lek ani zona le channa hun engma om lova constitutional crisis pumpel nan tak tak ani session hian kuki zo MLA pakhatma antel lova Naga MLA somtero antel kimthunga member somnga antelani voin session hian Manipur boina kalmeka engma danglamna athlen lova Biren Singh le ahoten sarkar na phong anwan chunjom theinan danina phu ti hlotlin na mai ani chuti rualin Naga MLA te rin thei anni lozia alangfia boka Indo Naga Framework Agreement chaktaka sarkarin akal pui theinan sesona tel lovin sarkar nor kantum tian soikha hlamzuya thi po ani phalo rai che thi ang main an thu soikha anung rei lo hle ani Biren Singh le Council of Minister ten Amit Shah hena August ni som ni pali khan thuron anjukla ti kan hmuh BJP Manipur Pradesh in charge Sambit Patra chuan August ni som ni pariat nimin khan BJP MLA le minister te NPP le ZDU MLA te tiamin CM Bangla Imphal amhua session kalpuidan tur ahril ningeya hriat ani nakuma Lok Sabha election awmdona BJP hian strategy mumal tak asyam to Manipur Lok Sabha seat ni olsam taka lak andu si boina kalmek hi man tangkai antumdon hle ani West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan BJP hian kumin December emo nakum January tha BJP in election ko thuta tumni in alang ti asoya helicopter zongjong po an haulok vekto party dang tetan helicopter mantur om to lo ti in nimin khan asoya opposition India Alliance la chu anla in pei lo na samai si dan pangai ang chuan April tha Lok Sabha election hi nei ani dona BJP hian hena achan theinan opposition te inrin madewin election hi ko antumpo ani ve thai Election Commission of India ko turalom kan timai thaya Modi sarkarin commission le institution athunun to zia hi kumngadang anlal le meuchuan India ram hi abharat tonge yang Meitei le Naga te inzom na hi kandin phak bakin athuk to kuki zote minla bai ron lovangti asoi theimia lo August ni som ni pariat khan Manipur Police le Security Force 10 Imphal West Imphal East Bishnupur Thoubal le Kakching district ate operation annaya
Revolutionary People's Front le People's Liberation Army helpawl pakhat NSCN-IM helpawl pakhat le Kangleipak Communist Party mi le sa pani man anni heng an mi man tin hena tang hian silai paruk amu pangale puak thei thil pani hmuh ani bok NSCN kem taga Myanmar atangin China sarkar puina in United National Liberation Front of Western Southeast Asia UNLFW din ani a Assamese Bodo Naga le Meitei helpawl te anum vekani chuwangin Naga helpawl le Meitei helpawl te hi inzawmna thuk tak mai anni ti kha kan threng don nia Meitei politician laka Assam Rifles in legal notice ape June ni som thum Delhi hmuna Meitei Martyr sunna programa Maheswar Thounaojam Republican Party of India RPI athawale pola and National Secretary Thusoi Khan Assam Rifles te achwa chle a India rama paramilitary force upaber chuan Maheswar laka August ni som pariat Khan legal notice asyam sakta ani June ni som thum Khan Maheswar Thounaojam chuan ti hian asoya Committee an soidanin Meitei Village Defense Force te omnale khwate hal turin Assam Rifles ten kuki te antran puya chuwangin Assam Rifles hi Manipur atanga son chwa tur ani ati he athu soi hian Assam Rifles te do dal na satak ahring chwa ka an ming that na le za omna ati cheveka hetianga moilo takamin chwa awangin legal notice kan peta ani ti in Assam Rifles ukil Silong Bar Association Advocate nitin khera chuan atarlang Assam Rifles chuan Maheswar Thounaojam hi ziakin mi puima nisom panga chunge thupa choi turin aphuta hei hi ati hlotin lo chuan dan angam halak zel an tumani Thounaojam eroin tundin huna thupa choi atum lo thu asoya ram zalen India ram anga zalen taka thu soi theina anei thu da Hindu ahil politician angin ka tong lova Meitei kani na anga tong kani statement ka siam lova zona ka siam zo kani Meitei zongjong in Assam Rifles le kuki helpawl te lam ho na video an hmuvek Meitei mi pui khat vek hnu kha ka soinan mai ani Thounaojam chuan atibok Sarkar ral thuam an kolte pele lo turin ko komi chuan Meitei te afui pora July ni som Khan Assam Rifles chuan ko komi laka criminal case an lo siam to ani ma se voin thlengin tuma man an la nei lova malak zuina po a om lo ani ang India Ramadan le thupe kengko tu Union Home Ministry me point ko komi palai te in lengatan alasom ta zela Assam Rifles te hi anma ni chortu Home Ministry han khoi lai apun balup pai bis te ain ada hiam jok ti alang reng Maheswar Thounaojam laka Assam Rifles legal notice hi Kaisam Thong Assembly Constituency huam chunga Meitei nu ho chuan sit in protest na in du lona an lan tira naupang atanga puitling zongjong in Assam Rifles te du lona thu kan soya Maheswaran asoi ve hi enge dik lona oma ti in maira pai bi swai tu sukham ibema chuan asoi Assam Rifles in kuki helpawl te athlop zia finfian na thatok kan nei vek Assam Rifles hian nithum chungin an legal notice hi su lenghal ro se ti in maira pai bi sten an phut ve thungani Territorial Council emo Regional Council kan top na ani mayangem Biren Cabinet chuan Manipur Hill Area tetan thunei na sangjok Greater Autonomy pek aphal thu Union Home Minister Amit Shah hena athlen to a tunma suspension of operation group te low demand to Territorial emo Regional Council chu India dan puinhuaya omthei turin Boruak ain herrem to a Meitei te point dan ngai na an reto lo Manipur Hill District te hi Autonomous District Council hnuaya omvek ani a amaro chu India dan pui 6 schedule hnuaya siam ni lovin Manipur Hill Area District Council Act 1971 Parliamentin apom pui dan manga din ani kumsang ni som ni pakhat Khan Hill Area Committee HAC chuan Autonomous District Council Amendment Bill 2021 asiama Hill Area Committee le Autonomous District Council tetan thunei na sangjok pek atumani amaro chu Meitei ten ando dal na sat ema wangin bill hi assembly a introduce ani talo separate administration tia union territory with legislature kan deal na chu a hlotling ain ajuji rinna alian hle a kan thu lo wang le dan hnuaya alen lo wang lam ni lovin kan malak dan chaktok lo wang ani berang chu
kuki zo tribal population claim te ni si MLA somlek omna heti taka phei khai rwal lo kan ni zia en hian thui tak kal thei tur kan ni lova tribal kan ni na ne na in moi to kin ma ni se mual thana ti in malak na kan langa hle a hei hi kan chak lo na lian tak ani coordination that lo zia kan soitam to a voin thlengin mi pui ti soilo kan MLA te zinga po tho ho na thatak aum lo emoni cho ti turalani voin assembly session chungchanga po kuki zo MLA somzinga MLA parukin leave application anla a MLA paliten leave anlak om khiat ani lo chuti ani si chuan MLA te dinna ainang vek lo ti na ani thai Manipur sarkar chuan member panga omna committee adin to a he committee hian Meitei le kuki te kara buaina chinfel antum donani committee hi hill area chairman BJP MLA dingang lunggang mai chuan akai hruayanga naga mi pathum le pangal Meitei muslim mi pani anvain mi panga committee a hian an thudonani naga le pangal te sul nu enin kuki zote an thlop viau don lova an on lam achiang viawani kan malak dan enin union territory deal chuak thai turin kan beina satok lo ti chu mitam zok ngai dan ani kan beita sa suspension of operation group tepo alanga pawa che thai turin in withdraw ta se kan thai na zonga India sarkar hi nor angai ani Meitei te andu sakti chu soinon ngai lova chiang ani chief minister taknyal po an la thak lo laya separate administration deal chwa hi beisei chi ani lo kuki zo te demand pakhat ma alal hoting lova chuti chungchuan tha kan thla ta deu emoni chu o ti turin zun thla boruak kha kan phato tlat lo diktak chuan bi phainom thilthleng video viral kha omlo ta se kan boruak dai mek hi asang to lo khopang tribal thisen hian rei apei tak lo kan rethaya real tram chunga nam movement tuipui hi harve dewani thirpo alin laya den tur ti ang deu khan mi puiril ru asat that laya engemotak hlotlin na aum lo chuan kan zu ji zo palang ti a hlo thon om tariau mai mani nampwala malak na te athat rualin ITLF angin tor program te om theise Manipur muntin le Manipur pon thlengin tlo chwa a kan malak na in hrilhriat a hun ta he hei hian kan boruak dai lampan mek hi atinung tharle arin om bokani